Ingabo z'u Rwanda RDF zatangaje ko indege yazo nto itagira abapilote bakunze kwita drone yakoreye impanuka mu karere ka Rutsiro ubwo yakoreshwaga mu myitozo igata inzira kubera ikirere kitari kimeze neza. Ibyo byaje nyuma y'uko abaturage bo mu karere ka Rutsiro ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye byavuze ko indege ntoya ya drone yaguye mu karere ka Rutsiro ariko bakayoberwa aho yari iturutse kuko nta kirango na kimwe yari ifite cyerekana aho yari ivuye. Muri bimwe RDF yasohoye mu itangazo ryayo yatangaje ko impanuka yabaye ku isaha ya 7:40 za kumanywa aho hari kuwa kabiri ku itariki ya 16 Nzeri umwaka wa 2025. RDF yasobanuye ko muri iyo mpanuka iyi drone yakomerekeje abanyeshuri batatu bari bavuye ku ishuri bataha mu rugo iwabo. Mu itangazo yagize ati babiri barimo kuvurirwa mu kigo nderabuzima cya Kivumu naho wa gatatu yajyanwe kuvurirwa ku bitaro bya Murunda hose ho mu karere ka Rutsiro. Ikomeza igira iti ingabo z'u Rwanda zihanganishije imiryango y'abana bakomeretse ndetse zibabajwe n'ibibazo byatewe n'iyi mpanuka. RDF kandi yavuze ko irimo gufatanya n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze hamwe n'abaganga kugira ngo abana bagize ikibazo bahabwe ubuvuzi bukwiye ko kandi izatanga ubufasha bukenewe haba ku bana ndetse no ku miryango y'abo bana.